Reka twongere tubashimire kandi tubahe ikaze mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. N'ayahe makuru agezweho aka kanya: umugabo uherutse kwicisha umugore we icyuma bapfa ibihumbi 50 yafatiwe ku mupaka, nta kibazo afitanye na Bishop Gafaranga. Ibyo byatangajwe na Murava, umugore wa Bishop Gafaranga. Naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo afunzwe azira guha umugore we ikinini gikuramo inda. Aho muri Kongo ho umurwayi wa Wazalendo yicishijwe inkoni nyuma yo kurasa umubyeyi we. Ngayo rero amakuru agezweho aka kanya ya none tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'2025. Mu nkundire rero amakuru yacu tuze kuza kuyahera kuri iyi nkuru, aho umugabo uherutse kwicisha umugore w'icyuma bapfa ibihumbi 50 yafatiwe ku mupaka. Byagenze gute? Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yatangaje ko umugabo w'imyaka 28 uherutse kwica umugore we akoresheje icyuma yafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Uganda agerageza gutoroka. Ku itariki ya 6 Kamena 2025 nibwo uwo mugabo yishe umugore we wari ufite imyaka 27 y'amavuko. Bari bamaranye amezi 2 bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko. We na nyakwigendera bari baragiranye amakimbirane ashingiye ku mafaranga 50,000 batumvikanye uburyo yakoreshejwe. Ibyo byabereye rero mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka mu kagari ka Gitaraga. Uwo mugabo yamwishe akoresheje icyuma, amukata umuhogo, anamutera icyuma mu mutwe, nyuma ahita atoroka. CIP Gahonzire yabwiye itangazamakuru ko ukekwaho yahise atangira gushakishwa, atabwa muri yombi tariki ya 8 Kamena 2025 ku mupaka wa Gatuna agerageza gutoroka muri Uganda. Ati abapolisi bacu bakora ku mipaka turakorana cyane ku cyaha gikomeye nka kiriya, kuko tuba dukeka ko uwo muntu ashobora gutoroka. Yagerageje rero guca ku mupaka wa Gatuna afatwa n'abapolisi bahakorera. CIP Gahonzire yongeyeho ko akimara gufatwa yahise agarurwa i Kigali, ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Masaka ndetse yamaze gukorerwa dosiye. Uyu mugabo akimara gufatwa yemeye ko ari we wishe umugore we. CIP Gahonzire yasabye abantu kwirinda amakimbirane ageze aho umuntu yica undi bapfa amafaranga, ndetse abibutsa ko ababikora ntaho bashobora guhungira ubutabera muri iki gihugu. Ingingo y'107 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano ivuga ko umuntu wica undi abishaka aba akoze icyaha, abihamijwe n'urukiko hanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru, aho umugore wa Bishop Gafaranga Murava yavuze ko nta kibazo afitanye n'umugabo wiwe ufunzwe ubu ngubu. Umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Annette Murava yagaragaje ko nta kibazo afitanye n'umugabo we Bishop Gafaranga uherutse gukatirwa gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kubera ibyaha birimo icyo guhoza ku nkeke uwo bashakanye n'icyo kumukubita no kumukomeretsa. Yabigarutseho mu butumwa yacishije ku rubuga rwa YouTube hahuriraho n'umugabo we bise Gafaranga Murava. Yagaragaje ko we n'umugabo we ubu afunzwe bakomeye nubwo bahuye n'ikibazo. Ati turakomeye, tumeze neza, ndabizi ko abantu batabadukunda, mushobora kuba hari ibyo mwabonye. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza hano agatangira kuvuga ngo tumeze neza, mugatangira mukanera amabuye kubera kuvuga gutyo tumeze neza, kuko hari umuririmbyi wavuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro. Turakomeye nge na Bishop Gafaranga kuko Imana idukunda. Uyu mugore yagaragaje hari byinshi amaze kwigira mu buzima mu gihe cyose amaze ku isi, ko nta muntu ashaka gutera ibuye cyangwa gutunga urutoki. Ati icyambere nababwira nuko nta kibazo dufite, ibindi singe uzabona nicaranye nawe hano tukabaganiriza. Nubwo uyu mugore avuga gutya mu kiganiro, hari aho yageze avuga ko ari ikibazo kuba atari kumwe n'uwo bashakanye. Ati nge n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, ahubwo kireka niba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo, kandi niba
kuba bahari, nashakaga kubabwira ko ibyo byifuzo byabo ari bibi kandi bitari bunasubizwe. Mu by'ukuri nta kibazo dufitanye, ikibazo kirahari kuko nari kumwe nawe. Yakomeje yihanangiriza abantu bagiye bavuga amagambo ku muryango wabo batanaziranye nawo cyangwa ngo basurane, avuga ko bidakwiriye. Ati niba nta muntu n'umwe naganirije nawe, wisuzume urebe neza niba icyo uri kuvuga ukizi kandi ugihagazeho. Bishop Gafaranga yakatiwe gufungwa iminsi 30 y'agateganyo n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera kuwa 23 Gicurasi 2025 mu gihe ategereje kuburana mu mizi. Umurwayi wa Wazalendo yicishijwe inkoni nyuma yo kurasa umubyeyi we. Abaturage batuye mu gace ka Rukumbi muri teritwari ya Rucuru bicishije inkoni umurwayi w'ihuriro wa Wazalendo rishigikiwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yo kurasa umubyeyi we. Wazalendo igizwe n'imitwe yitwaje intwaro myinshi yiyemeje gufasha ingabo za RDC kurwanya ihuriro rya AFC mu 23 rigenzurwa ibice byinshi by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Abenshi muri Wazalendo usanga bakorera mu bice bavukamo, gusa hari abandi baba bashaka kwagurira ibirindiro ahari ubutunzi nk'amabuye y'agaciro n'amashyamba yo guhigamo inyamaswa. Abaturage basobanuye ko mbere y'uko uyu murwayi arasase akamwica yari yasinze cyane kandi ko muri uwo mwanya yari afite imbunda. Imyitwarire yarakaje cyane, bafata inkoni baramukubita kugeza nawe apfuye. Imirambo yabo bombi yashyinguwe ku mugoroba wo ku itariki ya 8 Kamena uyu mwaka 2025 nk'uko byasobanuwe n'ikinyamakuru Actualité. Societe civile ikorera muri Rucururu yagaragaje ko gutunga intwaro kw'abantu batahawe imyitozo nka Wazalendo kuzakomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ibona ko leta ya RDC binyuze muri gahunda yihariye yo gusenya imitwe yitwaje intwaro ikwiye kwambura intwaro abasivile. Naho muri Amerika umugabo afunzwe azira guha umugore w'ikireni gikuramo inda. Umugabo wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas yashinjwe icyaha cyo kwicwa nyuma yo gushyiraho ikinini gikuramo inda kizwi nka Pranes mu kinyobwa cy'umukunzi we ari wari utwite. Polisi yo mu gace ka Parika County yatangaje ko uyu mugabo witwa Justin yafashwe kuwa 6 Kamena 2025 nyuma y'iperereza ryari rimaze igihe rikorwa rishingiye ku kirego cyatanzwe n'umugore we. Uyu mugore yabwiye polisi ko umwaka ushize aribwo yabwiye uyu mugabo ko amutwitiye, ahita amusaba ko yakuramo inda, amusezeranya kuzishyura ikiguzi cyose bisaba. Uyu mugore yasobanuye ko ubwo inda ye yari igeze ku mezi 6 yashyize ikinini gikuramo inda mu kinyobwa cye atabanje kubimubwira. Ubwo uwo ni umukunzi we. Polisi kandi yasobanuye ko nyuma yo kunywa iki kinini uyu mugore yatangiye guhura n'ibibazo bikomeye birimo kuva amaraso ajya ku bitaro birangira inda ivuyemo. Uyu mugore yavuze ko ubwo yaherukaga mu bitaro umuganga yamubwiye ko umwana we ameze neza nta kibazo na gito afite. Ngayo rero amakuru yaragezweho aka kanya. Reka kandi tunabashimire mwe mudahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi murebe munsi y'aya makuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, mukandeho n'akazugira kazana kuri mugasige nako mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya mu babambere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa umunsi ku munsi. Ikindi kandi muduhe ibitekerezo byanyu, haba ari igishima ibyo dukora, haba ari ikitugira inama y'ibyo tugomba guhindura mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe mu byo muri mu byose bigiye bitandukanye.